Hola, bon dia. Quina calor he passat aquesta nit. No puc. Tot això tan mullat, em tallaré el cabell. Fa una calor. Nos estem a 40 graus. Verdaderamente hace mucho calor. Tinc tanta calor que em tallaria les cuetes amb les tisores de podar. No es pot resistir, és horrorós. Es un calor casi insoportable. Doncs treu-te el turbant, dona, estaràs més fresca. ¿Cómo voy a dejar el turbante, que es de la región del Musadán, que cuenta con los mejores gusanos de seda del mundo? Amunt dels seus viatges. Es un gran recuerdo, yo no me lo quito ni para dormir. Que et va regalar el Rashid? Amal Nassir. Si no et fa res, estimada, passa una mica d'aigüeta. Aquestes sabatilles tenen caca de gos. Gràcies, bonica. Amb tot l'amor del món. No és pas merda, això. És terra, dona. Pues yo voy a ir que me corte Antonello. Dicen que tiene unas manos divinas. Solo cuesta unos 2.500 pesos. Oh, ho trobo caríssim. Jo aniré al poble de pescadors, a un saló que ha obert la fruitera. Saló Rosita. No crec que valgui més de 500 pesos. Antonello es un peluquero de diseño en la zona de los balcones del Atlántico, esa zona tan selecta. Antonello me ha reservado un hueco dentro de 4 días. Jo vindré amb tu, Dorotea. La Rosita segur que té molta traça. I ja em va bé gastar poc. Recordad que lo barato suele salir caro. Ja me diréis. Només està bé sota la dutxa. Oh, que és massa la calor. Que tomes la iniciativa a deshacer mis tragos de dolor ¿Aquesta és la peluqueria Rosita? de mi cuerpo. No, queda molt més lluny. Hola, Rosita, ya hemos llegado. Hola, mi amor. En un minuto estoy con vosotras. Muy bien, Rosita. Quella faccia lì non è certo finita qui, un po' fragile, un po' insicura, non dirmi che non sei più mia, 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 donna, donna mia, 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 non dirmi che tu vuoi. Blanca, ti piace? Oh, Antonello, mi piace moltissimo. Che bello. Non sei un'avventura, sei mia.